milango inafunga, se twende mustade, twende sema M23 zijiretire Goma muzima, angalia gudro gisi watu maake saa ya busubuhi hakuna hata mulango inafungula. Hapa niko kumoto, niko afanya kaka image, mina kamata ka image mu esprit ya vrai mukongomani. Hapa niko kumoto, hapa mimi nafika hapa mu 3 pa yote hapa ku station yetu. Angalia ma movement Goma, milango yote nafunga, hakuna hata ya kufungula. Sema atafungula batamonesha, asema nake kuanzia 8 watafungula leo. Iko na shida kina moto na gari, hakuna itapita apres 8. Njoo mimi nasema nifanya kaka image juu muone. Angalia sasa, twende pigia mtu haupendi mikono ile, haiwezekani. Vraiment hatuwapendi, bashikaze bajiretire baende. Haiko kusema batatuforce. She population Goma hatuwapendi. Tuko naishi, watu wanakufa kisha watu wanasema watukaze. She hatutaki ile mambo yabo. Tuko naishi mu terrorisme, hatujue vyabo, kisha sasa twende wapigia mikono baende.